Hojikti muscle mommy na miyam hai Muscle mommy. hojiki oina di phaja bai se miyam loi pa mi dana everything that you see is not real Most it's 40 hele na so high jari ko he na me ande ju hele hai tare in ha miyam na di heli hai janing de ko adu I am seeing like how far I can go we women are bound with responsibilities haiding asai gi yum ama pala matung da ai gi husband gi ai gi in-laws gi and then most importantly my children is the priorities Gasi ekoi project Wari gi guest se Manipur da yamna fit oiba ichi mani akoi fitness ki lam de yeng pa matam da mayam na pa khai de dum phanyam gram mani ngasi di akoi na maming am chala mayam ki social media influencer ichi Ashakiran Konsam che asa se only fitness katangi ke no junatre mayam gi Manipur da adagi Manipur katangi junatre ma pan gi fitness industry course sama join azu lai ri bani do ichi welcome to our show Wari project na. Thank you so much Thakachari ahan pada Wari project amasong paumi post na aibu hariba interview asida kanu ama haita chance pibi gi bagi damakta Thakachari aduga loin loinna hingbiriba viewer mayam busu ikok nona khoramjari che do Wari je hoboina akoina matam amada che fitness ki line da leibani na matam amda nupi ghaina fitness da changba natraga mayam na common oin haina do yot chana ba hainai ko sigi sida ngasai ichi da mayam na nupi amani kaina haibagi tongana yeng meeting sma yeng ge experience ka legi ba experience haragadi ta sengna haragadi che khogi 1 decades back haitare ko chahi tarai mamangdadi yo chanabase anambana nupi na sanabase moida ke hatare mentality am leiba yo sanaragadi akhoi se nupa gi type ta muscle thokani adi yo chanabase nupa gi thabak ni akhoi nupi de akhoi di cardio macha gumba ko for example cardiovascular fitness exercise ko aerobic gumba zumba gumba yoga gumba haitare ko adugumba sanaba ado masi akhoina ke hatare blame to busu yade mamni kai gino habada matamdu da akhoina awareness wat pagi knowledge select bagi neba adubu hujikti yamse ke hatare yam thina ke upgrade tawre hajuji akhoi yam thina aware ore and then akhoi isa khutna hujik pairiba gadget haitare mobile phone da atigi any kind of social media khangde any kind of internet khangde sigi importance of ke hatare weight lifting atigi functional training myam je important khangabane hujikpudi yam thina sanare ko matamdu dadi aingonda ke hatare knowledge su legi da bai tare aisu ahamba haubase kano degi hauki aerobic sanabade hoi haitare ko adugi mamang dadi angang oringai dabudi kem khangaktre habadi adudadi akoina mama baba na ayukta walking chenba dem college manung da ko chema pubi besna khoi je exercise ni na khalame ba aduga matam gi matungina lae ko habidi ngai gi cardio gi exercise adigi di mu hujik na mu ongoing yam thina trend da chali se lifting atigi di amuk samna harabada nupi na ko hana tarum da singje lae adu yam thin nungai yengbada haitare aduga isa da su hariba experiencing se mayam se go through to bonina from aerobic to anaerobic and then to lifting to functional training and then to mental wellness haitare ko mathang sigi se adani hujik su mayam mazu anauba hujikti young oiba mayam mazu fazana sanare adai option mayam zu laide ichena hujik pan bigre ko adi weightlifting adagi akoi cross functional crossfit adum haine aduga mayamna gym aerobic su mayam amazu tawnari aduga ichena yoga tobusu adum ui fazana ado sigi mayam ama ke haitare mayam mix orga smaina sanaba hori je combination je si se kari dagi sanaba hogi no sai hojikudi decade amagi mamang da kana haina dipan bi ko kam kan dagi sanaba hobi khi aduga inspiration gumba ma lai khibra aise sanaba hobase after my second child haitare ko ichanapi atombi se poktingai mamang da haitare aduda aise I was into a corporate job matamdu da akhoi se ka haitare 9-hour desk job ni ko phamaga tum taw haitare ko I was into ICICI Lombard aduga matamdu da phamaga sum lare ko ni isa se da ngasai gi weight put on to bagi angonda realization aba lakpa acd ngasai gi white ba ngamang tabudo adu stage ma la eba angonda da in khale eba ise asidi ai kitang isa je weight reduce tawning nana and matamdu da akhoi se yot ki sana gi hana khande ba weight se hana tha ta reduce tawraga hakchang sing nungai ban khale ba aduda ihan hana ki akhoi gi kano da nangam pan leiba mayam chu kham gani apun ba fitness center
matamduda aise adodi yaughibane adu matungena after that chahi amamu sanar matungda after my second baby adudaga makhata na musana matamda aina khale matang ngasagi knowledge mayam se khangjalakpa de aina chu khara research tawba hai tare ko what is the importance of cardiovascular fitness and then lifting and overall functional sen kari kana ge habise adudagi de aina mathang sanaba hogiba 2012 tagi hogibani ko aise aduga ngasagi varieties of workout haigada varieties of ngasagi hariba exercising ko samna harabada from aerobic exercise to zumba and after that coming through from lifting and then to crossfit and the functional training and then to yoga recently hai tare ko yoga gi importance se yoga sina kyam kanai habna chingbase sigi su aina knowledge khara ta orasu ai ka tare rishikesh ta chalaga because rishikesh na mo akoi gi world gi oina the bird of yoga oibanina aduna chalaga aina tawgi bai tare aduga maru oina kaino habada akoina lifting tang tawraga akoi isa tang phadogna natteba ade akoi aerobic tang tawraga su phagadaba natte aduga yoga tang tawraga su natteba combine tawgadaba combine habing asai gi akoina muscle gi damakta akoina lifting tawrani ko adagidi mu akoina mu ngasagi joints mayam ja kamain tawna functional oigini long time da kamain tawga khengwa khoi ahal oira phagoda issue icha phajna pamba ngamba adigi mi amtagi mateng yaudana hagot pangamba phamma ngamba pot amata oira so khoi pick up tawba ngamba se sina functional da mula ani dana khoi ge day to day life ta loin mag use tawba ngata ne ba adagidi mu akoina lastly yoga sinam kai tawge habada akhoi gi pranayam kai leiriba sor sana ba khotpa ngasagi hakjang manung da leiriba toxins mayam tawba adagidi asanas tawba asanas sina kyam kane habada hakjangi anaba khotpa mayam amsu yoga gi mayam akhangba mayam amsu dum leiri ko si kana ba mayam amsu ko and then lastly ngasai gi akoi gi mental health se yam important oi hoji ki akoi gi ka tare leiri ba lifestyles na maram oidana isa ju hoji ai leise akoi gi doha da lejamani ko aduda akoi ai se kano ne pillar well being london gi aduda ai se performance coach oina doha da lejaba aduda akoi se kari yaw ge matam da pillar ahum da base toy ko pillar ahum se ahamada movement which is about the movement of your body ngasai gi lifting da yawri ba adegi aerobic anaerobic functional and then all kind of body weight oigera machine do oigera leire adu matang da mu ke nutrition part leire last time kai lege ha matam recovery ha part am yauri ba recovery si ta kai yarum ge ha matam da khoi yoga gi se yarme ba moi yoga ina de pande ko recovery ha ba adu da kamain taw ge ha matam da akhoi gi ngasai gi stress level se adu ki matik wangem aduna any athlete or any katare functional to bani khangde any athlete khangde any general population da fitness ta pamjaba khangde moida ngasai gi hakchang sida stress level se wangwana mara moidana recovery phasna phangdaba aduda recovery tawge hatari ngasai gi akhoi gi mind relax tawba mind relax tawdaga di body se relax taw ngamde ba adu akhoina tummine tumani hakchang je tv yengine potharani are we really giving ourselves a relaxations no phangde ba aduna ka dokotai akhoina meditation tawba adinga chagi akhoi breathing tawba adinga chagi aina handak yoga da agi guru na ma hare breathing to importance ha fetanga share to jage ba masi ki jam ju kana ina khale akhoina meditation to matam da breathing to matam inhale exhale to matam da nomada mi amana akhoi gi wakhan je 60000 thoughts lai hai 24 hours da adu da kamai to ge ha akhoina breathing to matam da it reduced to 50% adu oraga ni ngasai gi 60 to 30000 da lakto ne ba adu oraga ngasai gi akhoi gi stress level je handa gi do ne ba aduna ngasai ke breathing tawusna aduki meti angonda su personally I experienced that aduna angonda su kana banina mayam am su kana khangdana mayam am laktana haiba meditation gi work se akoina adi ki haiba akoi gi pillar well being gi courses so hapsaiba yam helpful oi aduna ai gi oira ga ngasai gi combination je pamsaba aduna ngasai gi yoda mu sanaba ading hak amu zumba amu tungthokpa ading hak amu meditation torga body sem relax to ba haitare adumai na tokse yata ngasai gi stress ki mental health ki matang dida ngasai haiba do akoina akoi je sor di adum hol ni do sor hon badi kawri ne do adu ni ngasai chena breathing gi inhale exhale hairi do ngasai mayam na akoi di sor di hol ni do na hingi ne di khang doi ne ba but ngasai gi tasing na akoina relax taw na bagi hon do gong tonga le ne ba ma adu di am tin tonga le haibidi mi khara na kai khale hoi akoi gi kano sina guru sina inhale exhale taw hai with closed eyes kai no habada akoi gi mit se sina mit sina pangthok matam da it's a door to the world haiba aduna apa phattaba mit sina loi u phangi but when you close your eyes then you are into yourself adu matam da nang na sor hon matam da you should be mindful but in between your mind is a monkey it's a monkey mind it travels ko tong tong do chong bane ba tawsu tawi ko adu akoi na ngasai gi mind escape tawdaba
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯏꯟꯍꯦꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯊꯣꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯆꯦꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯅꯔ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯕꯗ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯝꯕꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯩ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯋꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯥꯔ ꯕꯥꯎꯟꯗꯦड ꯋꯤꯠ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯜꯂꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯂꯣꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯃꯣꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯂꯤ ꯃꯥꯏ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯏꯁ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯥꯏ ꯋꯨꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯨ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯨ ꯏꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯂꯚ ꯌꯣꯔ ꯁꯦꯜꯐ ꯑ ꯂꯤꯇꯜ ꯕꯤꯠ ꯃꯣꯔ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯁꯥꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥ ꯑꯃ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯨꯛ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯦ ꯄꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯠ ꯑꯥꯏ ꯋꯨꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯒꯣꯗ ꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯇꯆ ꯋꯨꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯚ ꯑ ꯕꯦꯔꯤ ꯋꯟꯗꯔꯐꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯑꯃꯦꯖꯤꯡ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯞ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯂꯣꯁ ꯃꯥꯏ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯃꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯅ ꯕꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯌꯣꯠ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯁ ꯌꯣꯠ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨ ꯁꯌꯥꯡ ꯇꯦꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯛꯑꯥꯎꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯦꯂꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯂ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝꯂ ꯏꯟꯇꯔꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯤꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯣ ꯀꯣꯆ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ ꯀꯣ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯧꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯝꯈꯤꯗꯦꯕ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯊꯣꯠ ꯀꯝ ꯇꯨ ꯃꯤ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯩ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯐꯟꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯋꯔ ꯍꯥꯔꯃꯣꯟꯁ ꯀꯣ ꯍꯥꯔꯃꯣꯟꯁ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯨꯄꯥꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯈꯠꯄꯤꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯔꯒ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯦꯜꯊ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯦꯜꯊꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯎ ꯃꯆ ꯏꯠ ꯀꯦꯟ ꯒꯤꯐ ꯌꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯦꯖꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯐꯪꯁꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯁꯤꯡ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯇꯟ ꯕꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯪ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯪ ꯇꯨꯔꯒꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯒꯁꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯔꯤꯛꯁꯄꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩ ꯈꯤꯇꯪꯕꯨꯗꯤ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯑꯦꯝꯕꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯒꯤ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯪꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ and then here I am. ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯏꯆꯦꯁꯦ 40 ꯍꯦꯜꯂꯦꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯩꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯤꯏꯡ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯥꯎ ꯐꯥꯔ ꯑꯥꯏ ꯀꯦꯟ ꯒꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯔꯜꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏ ꯔꯣꯛꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯔꯜ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ 60 years ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯥꯁꯥꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯛꯁꯀꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯁꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯦꯆ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯁꯜꯁ ꯇꯦꯛꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯁꯜꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯟꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯊꯂꯤꯠꯁꯦ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯀꯩ ꯂꯝꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯣꯛꯁꯀꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯟꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯕꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯣ ꯔꯤꯡꯀꯜꯁ ꯕꯠ ꯗ ꯃꯁꯜꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯜ ꯇꯥꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯈꯩꯅ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯧ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯜꯆꯔꯦꯂꯤ ꯀꯟꯖꯔቬꯇꯤꯞꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯠꯇꯣꯛ ꯆꯥꯊꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯔꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯀꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯠꯂꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯏꯆꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯅꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯨꯀꯣ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯨ ꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯨ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯐꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯩ samna haragada fitness influencer amana setpa natragana akoi ki atara advertise tawrine haina setpa mi amaga magi body ki structure haba am leiri adigi magi ngasai gi ki atare magi di as a job oina tawri bani adigi aina chalibudo hoi ai kitang ai heavy ore hagadi maga chana ba dress set piba ko aduga mayam na su yengbada adigi mayam na su kitang negative comment ma pass tawgadore haba set kalogadi isana su kitang kano tawba tare ko hoi ngasai gi masana phasana gyan tana seseraga su ngasai gi negative se adum lakta adum lakadoi ato so isagi ngasai gi purpose to khangna adum sanaragadi aina khanbana masi ka shu yam kana kai dabra na khali ko akoina setli se ngasai function amagi damukta setli ni habidi ngasai ai gi purpose to habidi ai gym ma chapa matam da ai gym da chapa da ai sari selaga workout to yaba na tabanina ngasai ai gi gym wear habam lai ko maduna ai gi ngasai gi tawriba sana godoriba any chomba bo ora phanba bo ora chenba bo ora oibudo aduda comfortable level da tawdoneba maduda akoina ngasai gi ki hatare akoina kitang su kano tawdar wi yengchan jatare ko haibidi aina setli bese imi aman hek yengma matam da he kitang moida nungai roidra adigi aina setli bese confident on setlaga di ko confident on setpa matam da yengma matam da so mai se confidently carry tawina haibado adugi amasu leire ko aduna mase isana su kitang adum yengbiraga setpi ba loina na public na su yeng matam da as an example oni yenga ko doni ko habidi hujing matam da di kitang phajare na ta kitang inspiring ore haraga di mayam na su dum madu follow to doni ba tawbani na aduna ke hatare phajaba message afa message ko bibina ba honabasina di quite the best way na ai haijaningi mane adune mayam na hai tari nupa hedi fir ka lotho dum sane kanam kem haina de nupi ke na kitang tight oina mai functional wear tor ko matam da di negative comment di lakano hai ya dam ni na negative comment se adum di hoi lakani habidi ngasai gi haise negative positive dum lai bani ko aduga anambana akoi gi society sidi adumba kha tare culture gi kitang bound roi bani na ko madu kitang ngak na chapi ba aduga atopa western society na tawre haidana hekta adum direct madu copy tawdaba kaigino habida akoi di culture se India se akoi gi yam thina rich over culture ni na ko madu exploit ti to haning da ba isu ko aduga mapan gi oragadi mo edum tawi ko they are very open they can wear whatever they like ko adum kanam kem haina de no pa or nupi oigera adubu moi gi mong do phajari haidana akone hekta adapt tawraga moi gi hekta keno do adu changsan je haba nati ko adum ngasai akoi sanafam thong adum sanasi exang phabgi mai kai da aduga seliba dress tuna kitang mayam da public ta nungaite natragana ai sanari ba colleagues ta natragana inmate ko leina all genders mem sanra ka dolina ko adi ahan angang khaina ko madu da kitang ko respect nai na ko sapasna di phai nai khale sida ninga sai ina zuwa iche da haninga mi jinga sai iche foreign hujiksu doha da qatar da lairi ko fitness course oina aduga hujiksu manipur da zo dum sanaba gym chatna da gi box chatna dum tawri ko sigi sida sai difference sai manipur natra india context ka mapan gi context ga sigi kai khenab je kai da wi am chauna
ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯗꯤ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 40+ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯗꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯈꯪꯈꯤꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯁꯜꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯦꯇꯟ ꯐꯖꯅ ꯕꯤꯜꯗ ꯑꯞ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ 40+ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯛꯁ ꯌꯥꯗꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ when you cross 35 cross ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ you should lift ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ CrossFit ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯗ ꯑꯩꯒꯤ CrossFit box ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ 40+ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ 40+, 50, 60+, even 70 ꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯜꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ you need to build your muscles ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯃꯁꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ for your lifetime longevity ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒana ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯃꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯥꯗꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯣ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯗꯩ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯂꯩꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯥꯁꯥꯀꯤꯔꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯟꯇꯔꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯛ ꯌꯥꯎꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦ ꯌꯦꯁ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟꯗꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤꯗ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯔꯛꯇꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯖꯩꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯝꯗꯕ ꯋꯦꯠ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩ ꯇꯧꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯔꯦꯄꯤꯇꯦꯁꯟ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯏꯁꯥ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ how far I can go how far I can improve myself ꯁꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦ ꯃꯄꯥꯟꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯤꯜꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯀ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯕꯣꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗꯣ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯋꯦꯜ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤꯗꯅ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ we have to think like twice or thrice ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯗꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ comfortable ꯖꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯩ into a community with a mixed gender and they don't have the issue with the food ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ they have been eating since from like their childhood ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯞ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯌꯧꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯣ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯈꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯍꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯊꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀோ ꯂꯥꯏꯛ 20+ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ 25-30 ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯈꯪꯍꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯪꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ I would have compete like in another level ꯍꯥꯏꯕ but thank God ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯅꯥꯕ ꯌꯦꯛꯄ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊꯣꯛꯄꯒ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯦꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯗꯣꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯨꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯦꯛꯁ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯦꯠ ꯄꯨꯠ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯦꯠ ꯄꯨꯠ ꯑꯣꯟ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟ ꯃꯥꯡꯉꯛꯑꯦꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯦꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯤꯔꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯍꯟ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ MA ꯌꯥꯎꯋꯦ MA ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯒ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯒ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯁꯨꯠꯅꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯖꯣꯒꯤꯡ ꯇꯧꯔ ꯄꯨꯔꯥ ꯎꯞꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯣꯒꯤꯡ ꯖꯤꯝꯗꯒ ꯆꯣꯡꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯖꯣꯒꯤꯡꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯨꯜꯂ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯣꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯨꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯊꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯅꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ
I think it was in 2015, Mrs. India. I know Mrs. India, I want Mrs. India na audition ama lakpa. Adi imanabi aigi Qatar Airways sa thabak toro me hana nanta Hawaii ba mana kumbom da mai juzik aviation gi hanga lai bane maga aigi sina yausan sira sum khana gi bai tare adagi sum audition piru badagi yausan gi bade ko se khale khalak badagi mu Miss Mrs. Aiwa Manipur dagi amuk tarak padagi amuk Mrs. Aiwa India amuk Delhi kano da Mumbai da tawre ado sa amuk tara matung da amuk India se represent tawga da ba khoina kano da Ohio USA da ado ai kano gori title budi phanga ga ai chat kidre because of the visa issue gi matang da ai chat kidre ado ga ai se kano ina Singapore do injale Mrs. International ina 2018 da ado da so ai title lawzare ado matung da la kan da popular queen of universe na 2020 it was during covid hai tare ado di competition makti natre masi ge ke atare akoi recognize to ba hai tare felicitation ki type ne ado online adum tawki ado maina ado na ngasai gi aina mu pageant yauri bagi maram sina kaino haba da ngasai gi na public speaking ba or any kind of message hai tare aina fitness ta lai se ai group ai circle khar khatne khang duise but if you come to the stage amada lagadi aigi wase mayam amada pass to ngam doine ba adumain tawdana aina masi oragadi fare aigi message dai pass to ngamarni adui matangoina ngasai yum pala ba ngasai gi sadamna so ha ma haigi dana yum pala matungda sana sanaramaga tokhiba haibusingse sida so aina anamana so aigi client se siji Manipur da lerem ba se anamana nupi ngata ne ba 80% de aigi nupi ngata ne client se adu so aduda amuk yauri se 50% di hoigi married women akoi yum pala matungda aduga aina su ngasai hai sin awareness pige bai tare ai mana icha ani leraga to banga magadi noi ka to banga moiduno adegi hakchang phaba hai bisidi nupi nupa hai balaite gender sa balaite habede hengwai akoi dum ahan uslaka doini adi isa janarak pelak pa hai bese adum yaurako doini modu akoi kamai ngak thokani sanabana kari darkar ai adi hakchang sida kya phai sina akoi da kari kanaba pi long time da adegi apart from that akoi na lairiba country India se is the capital of chronic disease hai tare ko akoi gi cardiovascular disease mayam am laire heart ki hai diabetes type 1 type 2 adegi di bp akoi gi family da ama natraga ani de dum yaurabane adegi dim adu de hendok tanam cancer mayam lakpani sigi mayam se aina sum awareness tawbode ha tar mayam da su nungsibirak pa hai gadra adegi mayam da su appreciate tawba hai gadra award amani ju dum oi phangjare ko India gi oina su aduga kanu international gi oina su aduni aina hujik phawboda ai se learning process se aina khamada ai se hujik phaw dum tawjari aduga I am like always hungry anongba knowledge kari lairi habese ai dum tanchanje aduga dum share tawjaba hai tar right the mayam gi inspiration na moina ju urine dana koi social media influencer oina jo dum lairi ju hujik kai tare enthusiast mayam mama hai tare ne wellness ki aduga chena jo hujik su panbi jo am so dum yauri kaino jidanga sai angang ani yauro matungda sumaina mayam da jo inspiration na moina thokna ba mayam da jo awareness bi na ba na ko sigi matang jida sai angang yaw pai matang hai jida akhoi work ta yam common and thingna ba issue ma lai ba id postpartum depression na ko si je akhoi ai da budi no pa ne na isa da budi thu khang ado akhoi ga thabak tawmina ba natraga akhoi khana ba mayam amada angang unar matungda mama oi bising gi depression ama yam toina thengnai ba ko sigi matang je iche gi thengna gi bra natraga sanabje sigi se sanabase ai matam du da di kya tare depression makti natre ko kai gino habida ngasai gi angonda kano ma lakpo to responsibility sama adegi pressure ma lakpa hai tare habidi ngasai gi isa da importance pi bangam da ba adegi postpartum ke batung da di nupi gi women ki body se pura totally change to ne ba aduga nupi gi punsi da ha tare change to ba akhoi ahumrak change to ni ba ahamba da akhoi gi first women gi menstrual cycle lak matam da adu da akhoi se pura hormone change to we secondly akhoi na kya tare after delivery postpartum se da pura akhoi hakchang change to do ne ba aduga lastly akhoi na kamain to ge habada menopause lak dai se aduna stage ahum je akhoi nupi gi namak tari yam thina critical oi ba stage amane ba masi akhoi ahama matam da khangam da bena kaino ne isau yam langini pongsaw da sawi ne agono to ne mood swing to ne habje kai gino ha matam da ngasai gi hormone duna ngasai gi lai ba stages tu na ne ba adu da khangda ba mina di ngasai gi akhoi se kya tare yamna kano oi du ne ba isau langgan bi thokpa adagi yam thina tangan boin thok to ne ba ngasai kai akhoi gi body sina sign bi ne ba kai gino ha ba da nangina sa si da kaino mo wale madu to hari ne ba adu da akhoi ne pibi da ba
ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁꯄꯥꯔꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ it was in 2007 ꯀꯣ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯖꯦꯡ ꯅꯥꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯔꯦ ꯕꯣꯗꯤ ꯁꯦꯃꯤꯡ ꯇꯧꯖꯩꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯅꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗ ꯄꯋꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯤꯡ ꯗ ꯋꯔꯗꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯏꯁꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗꯅꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯅꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭꯁꯦ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯑꯩ ꯐꯖꯩ this is the process ko and I have to accept it and I have to go with the flow habado adu accept tawbiba kaigino habda masigi process ide we cannot escape that aduna tawbadina ngasai ai angang mo laiba is a beautiful creation of the whole universe hai tare ko adu oragani ngasai madui matam da overcome tawbiba meditation tawbiba adigi akhoi postpartum gi akhoi workout mayam lai hoje online de phangani coaches laigani ko manipur da aina khanbada pak lairam tawdi mande ko lairamaga su ai knowledge ta ai lejedre आदे याम लेबने पोस्टपार्टम एक्सरसाइज अदेगी प्री की तौबा खोटपा मैम लेबनिना को अदुम क्या तारे याम थिन हकजांग नुंगाइना अदुम तौवेबा अदु अइंगोंददि थेंगनरखि अदुद मतमजेदा अइ इसा इतोमदसु अइ खंजै अस अइसे यादरे फिबमसे अदेगी अइसे कनो तौद्रे अदु तौद्रे काइना को अदो अइना खमन बस अइ तंग न तौ माले को एवरी वुमेन सिन लोइन तौवेबा अइ क्लाइंट सिन लोइन लाएबा अस मे माशा अइ अंगांग दो था तरुक तंगाइरी सानबा होरगे था हायबा लिफ्टिंग तौगे हायबा अइना याई काइसु काइदे बट let's matam khara logisi let your body recover adu matungda slowly movement khara tawsi ko adu kai gino habada hakjang hai bisinga sai gi akhoina fajana ko listen tawdari ya deba mind su tawgadamni but hakjang se go with the flow hai se tawa chatpa adu gi matungina adu ga lai ba stages ahum nu pi gi stages ahum je sidi yam important oi ko adu mayam na sun khangbi ba adu family members especially the spouse sai tare ko ai gi magi menopause ki time lai adu lak to se moi mood pra swing oi duni ha ne gi nga sai gi leramba kanu lifestyle se pura change tawdo ne ba sabadane khangde tumbadane khangde any kind of wangang wada phawa moi se pura kanu oi ni ba ai chu tawgi matam je yawe ba kaino nang na isa usawi je kaino kaina ai friend circle nga hangpa yawe ba adu ai je khang oh ai se mbase kanu tawgi oi ba jane na ko adu da kai tawba ya hai matam da khoina activities ama pithokpa example am oina khoi dum sana thokpa any kind of ka hatare functional oigera lifting oigera yoga oigera ama ko sana ba adagi akhoi ka hatare community hatare mi myam punba itom da isolate oraga lai bida bai tare ko adana so ngasai kamain tawge itom da leregi do wakhan ja ja dum thoi dana ko adigi mayam do tawraga di isa je wakhan da su open oire adigi wakhan da su nungai thoe adigi sana matam da su haksang sina ngasai gi function je loin tawrabina ai hormones mayam do loin kan ora ko do ne ba fresh ora ko do ne ba aduna yari khaidi ka tare akoina adugumba stages matam se da lepi da ba ko tamna horaga ai yare angang do chahi ama phare har matung da ko you can start with the beginner phase then you can go with the intermediate adiki tem kitang chahi ani gum lai har matung da adum advance adum lak ka shu kai de sigi je me amna zu wat na je awareness ma diam wat leba awareness me di am wat le ai adu ne ngasai gi haise ai gi matam da su adagi ngasai gi matam do lariba akhoi gi kya tar awareness khangdabana as yo thangaladi nang utik patare akhoi mana hai gi bawa ma leiba ai je kamai da nang I ona shiba tare hai ba ai je yo thangan bale nang I ona shiba tare hai ba adada hoji phaugi di hoi adu kya tare adu phaugi laktri ko anda ai hai ima ai chari se ai healthy oina sabani kem pakat kanu ngasai gi nang chak cha de du yo thangali tawtane ba ngasai gi aina ngasai gi calories se count taro sabani nang ngasai ahalla de khangda bani na nang je I ona shiba tare singli nga ta ure nang har ka dune mangonda ano ngasai gi angon de haksang se nungai bin angon de yam nungai jai ne ba फेट का लो लेरगा अखोई मसल का से तुम हाई ओरगा नंग चोंग चोंगो अदई नंग असिदा यान यालो अदई नंग सिदा थांगलो नंग पुशअप तसु इलो नुपा दो इनमने निफु इलु यांखै लो नंग इनम ngam टाइमिंग दुनेबा अस निबे मनंग याद्रे नंग पुरा कनो माले नंग येन काउन माले का हाइरे ने इसे अखोई मानगा अहन की आइडिया ऑफ फिटनेस अदो इट्स काइंड ऑफ लाइफ होय मोय की फिटनेस को मानरक्त्रे अदो कइनो हाबदा मोय हाइदो सु अमनुम लान बनातेबा मतम दो दा अखोइना चारै इबा चिंजाक से हुजिगदि याम खेनरे को हाबदि मतम दो दि ऑर्गेनिक अत ओय थाइना दी अखोई खोंगना चनरमी अदि लौ
ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯅꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯅꯔꯝꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯑꯥꯎꯠꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯈꯝ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯦꯂꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ 19ꯗ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯗ ꯌꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯏꯆꯦꯒꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ 53 ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ 2 ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯃꯗꯔꯅꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯏꯆꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯗꯣꯍꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯆꯦꯅ ꯗꯣꯍꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯥꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯥꯕꯨꯗꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯇ꯭ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯟ ꯊ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯏꯟ ꯑ ꯋꯤꯛ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯕꯣꯛꯀ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯆꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯑꯦ ꯅꯛꯄꯅꯤꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯦ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯍꯥ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ 2.5 hours ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯂꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯪꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯌꯦꯡꯉ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯀꯣ 5 ꯇꯝꯕꯅꯤꯅ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯋꯤ ꯌꯨꯁ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯒꯦꯝꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯕꯠ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯋꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯕꯤꯟ ꯂꯥꯏꯛ 2 years ꯆꯍꯤ 2 ꯁꯨꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯐꯤꯐꯥ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯆꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯨ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯩ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ 6 months ꯈꯪꯗꯦ 8 months ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯚꯦꯀꯦꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯞꯄꯨꯅꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯅꯕꯁꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯃꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯃꯗꯔꯁ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯩ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯥꯗꯔꯁꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯆꯥꯈꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯏꯆꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯏꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇꯨꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯂꯥꯞꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯣꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯥꯏ ꯀꯦꯟ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯃꯥꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯥꯏ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯕ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯨꯛ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯂꯣꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥꯔꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄ꯭ꯋꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣꯍꯥꯗ ꯑꯩꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯉ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯈꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯥꯎꯍꯟꯗꯕ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯒ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯨ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯪ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯔ
nang career gi bu oiro either nang gi ka tar activities ku oiro adum ka tar phajna as a friend amo ina adum ai loina heba adigi nupi macha sina mu kitang pamper to ba ko haiding sa nupi macha ko oibene kitang atombi go ma se aduga ma sina mu kitang magi kano di matung ina magi ka tar demands magi nitu gi matung ina ko adum ka tar yeng ba hai tar hojikan gi angang si yam su singe akoi na hoi dong tong dre ba na hoi dong na lao se kano parleji ma piram maga thana ba ya angang na tre bo jikti yam singe ba moina dum haire ba khambra ko mama nang na sida leitraga adagi mi myam parents lai kaina ko hai matam da ina dum haye ba e mama na si tawe sini tawga de tawraga di nang ismail la ini kholini adagi nang taw ba haibisi yengu nang ai mama se yatar mayam na yatar as an example oina ko hai tare mayam na khangbi bani na dumain taw bodo nang don't you feel proud about it har kana yes mom kana ka dum gyan ta ba hai tare adumai na angang sing se phasna dum loina bi ba communication sto yam important oi adu yam important oi ko ada nung ti ge dum hai tare 1 day 2 day guma miss tor ko su kya tare dum kya ta hafta ma de dum nung ti gi sana ba gi dum wari sana ba ta ne hai tare adune aduga amana ngasai sisima laire khoi communication tawraga fazana family supportive wa family circle amana tawraga ngammine ba haidi atopa me am understanding tawrudi ngamoi de family members ke aduna hamba hagulak pod yam wagi ko sman taw ji kaino man taw ji kaino kaina ko haidi ngasai gi aise ahama dadi zumba tang aerobic tang jong batline khala yo thangla khola tawra kan kaino man taw resibo kaina taw pod adigi sida wari amos lebo ko am notning mo wari hai tare akoi se yauksangi sport hai tare yauksangi sport अखोगी लमी मपान हेक तौनैदना अदा अखोइसो कनोगिदा सिफिट की नगपान दा लेरमने हुजिपुदी कन तौगरे होंदोखरे अदा लमी मपान सिदा कॉम्पिटिशन तौबा अदा लिफ्टिंग दगी ngasai अखोगी बर्पीस दगी बॉक्स जम दगी रोइंग मशीन दगी रो याव बाय तारे लकाइना से आइजे खंगदे खंगा यो सनै जे खंगदब जानदा अदा आइना सोरोक तो थोग यो सानबा मयाम गी मिसिन लेप लेप लोय मया yenga ba ingonda hai ma sibu arki gi mongdu natro mane mane ma sidi yo thangna sidi pitru pi je kali ku kanjega hai ninga sagi importance to adegi di mu ma adegi aina mu sagi hai ba beauty pageant se maru oina adu gi damak ta yaw gi bane ba hai dinga sagi ai message se hai di yum pala matung da nupi mo oiraga hakchang sajen to base it is not a ka hatare crime it is not a ka hatare out of your society gi wang ba natte ma'am irang ni ka hai base adu natte hakchang phaba hai base di nupa nupi adegi yum palabi pandabi ahan angang khai di haba hakchang hai sidi ma'am adum hek pok podagin roi bo dum pura chatoi ni dana hadu phajana sengna hadigi phana thamje habado adu di message se si pinning bane ba in toise aduga si jiranga sai mamang du firol gi dress ki batang ya mamang du pan gre overall gi ko adu hojikan je dum sima na laigre ngasai hojiki duna communication to ba adagi mung kamaina maintain to we have dum laigre dana adu ngasai gi akoina single mother oira kanda amuk gym sanaba matam jida mayam nupa mayam mark to jong su sana doini natraga angang mayam mark to yaw doini sidagi sida tholakpa matam jira ngasai mayam gi meeting amazong la ka doine ba asije nupa leigidrabne doi tar ji mana firon smai sela tholaga gym sanaba mayam chalije natraga safaba mayam ga pundana khotana leirije haibagi amuksu kai hai tare singba ideas jong mi mayam pisal ka doine pirakadone si je kamai thingne ado sigi se tasengna haragadi aina hujik ai husband je leitraba matung da aise manipur da leiteba aise dum thabak se makha ta na continue tor ai doha da dum leigiba adu hoi haidi manipur da adum ngangna ba dum yarongani ai na kong da di phodi ta dre ko aduga ada sanaba se adum loine mak mix gender sanare adigi dinga sai gi ai gi oi bahane gi profession line do dum leibani na adinga sai gi sida kitang kano ibam de change ko hai tare mentally adigi isa jo khara fearless ko obe tare ko isa kitang confident adigi mi gi taraga leiraga dinga saigi mi singduna heng ai hakchang phaba da kasu mating di pang kada banati dana aduna isa gi hakchang phaba haibise isa na tawjarga kan to bang ngak tane ba aduga hoi adu haraga sunga saigi ai gi ka hatare ai gi boundary mako adu lana chapidaba ai gi nomgi sanapam thokpa nomgi chapam thokpa nomgi ai gi tawgoda thaudang adu phasam phasan tawraga adum tawraga di masi aina khanbada adum wa ngang bagi machak se adum phangoidra na khale aduga ajiki aina lariba lifestyle study haraga di ai gi profession amsung patient se combine tawgiba aduga ai gi di amu stage amada leigreba haibedi asai nauna horokpa natredana nauna horokpa natrabanina ai gi stage amala as a performance coach adi as a fitness trainer amon lerebina adigi adari leribese khoi gi western society na either you are a single woman either you are with 2 children either you are with a
person doesn't matter nangi life to nom gi to hum to thabak to lori nang kari chari kai dori kanam ta yeng yeng deba aduna su ngasai gi khatar aina any thaba ma suge nataga any sana gi haraga su ai mentally free una dum sana banga meba ado akoi sida di khatar kitang ai gi culture sin ha ge ko culture jai respect to jai adu bound to bugini aduna madu kitang yenga ko habedi dum sana ga su ai gi sana pham thokpa nom gi sapham thokpa tamum thokpa thokdang angangi ahangi nupi loimak se adum phasna tawraga di ko masi aina khamada kashu kaidabra aina khalle Mani, the name is high fitness is for all head of fitness loina makine koi sumaina lai re hai dana fitness gym chat pe yaro have zu laite ai crossfit to yaro hai koi hena mentally strong physically strong or mentally strong zo ri dana mentally strong obisi am maru ai hai de kaino ngasai gi hakchang sidi ngasai gi hakchang sina ware hai su maintain sina mentally sina pokatu neba adi mi amane any negative feedback pi re hai ga su akoina ngasai gi wakhan de moina feedback pi ri se masi ai atu tara le ga de ai ngonda ka shu afabado kan to banina masida afaba kamai on thoksi ge habado adumadi kitang khanthaba fearless oiba ade confident oiba ama change ko manipur gi da irang gi haita di koi sumaina film gum bai da ko sum dialogue oina phagi oina imai nupa phangdre natra nupi phangdre gym chal ge haina bam yauri ko adugi media ngam su lai ri ta sena film na tholok pai je sigim tari che kani sigi se kaino habida ngasai gi ga tare phajaba habise phajaba se myam loi pami dana ada hojiki akhoi gi chakholakpa gi matungina hakchang phabase phajabagi meeting on lay adubu mi hakchang yam phatraga so ngasagi magi character adigi mai moral values yam personality yam pharaga diko adu dum ka sugai deba adu ngasagi akhoi hujik lay je kaino habda akhoi digital world da lay digital world da lay when you see in any social media Instagram or Facebook or YouTube or everything that you see is not real loimo really oide dana mana hojik phajana thoiba physics se edit tawrira aseng mara natragana effect la khangdeba aduna comment tawge da work on yourself hakchang phanaba adi agi character phanaba agi personality development ko adu phajana tawraga di hase kano atara gym chat kera chat loigera mase dum kaino na khale adu hoi hakchang phambodi kano ni ko ai priority on dum thamjage ko adu bu nga sai madumak hekta sanaraga hekta kya tare ai kano phangani nga sagi dialogue to mi attract tawna bani attract tawne habado adu makti ai 100% hai thaman ge ko ani nga sagi mi gi personality habam legi mi character masado na phana pharaga so my character duna pura negative ora magadi adu kano tawroi dune ba adu ne masi overall loi makti kano apply to wa yada brang khali koi mane dune film da kai da tholi dia chumba amadi yauri ne ba do sagi social media gi ke noi bani na world ni na zik se sagi kai da digital media da uba duna sing boina dum khanda ba ki just superficial oina ba ado sigi jim dang de che khoi quite serious ba me am sa na ke no rapid fire oina che da question khar hang jage sigi da dum che na khanbi ba dum What comes in your mind? Oh. Ko yam aki with hang ko. Kiroi da sige je je preferred workout times morning night or evening. Ai the mornings ana matoy even duty phagu da ai je evening tawe aduga morning tawje workout ki makta. Right. If not working kedorga time pass tawi. ai je ana mana kano go mai akhoi ki motivational ka movies kumba natraga na akhoi ka true life the best of movies kumba yeng. Hoi. Aduga social media da mayamna khwaidagi pirakpa comment natraga advice sei cheda hojikti muscle mommy na myam hai muscle mommy hojik ki oina di adune muscle mommy gi best brand collab experience hai tadi nutrition gi matang dai chena keno tom pinning message natraga si chi nutrition gi keno se diet se ingon da pam ji have to nutrition je hana di ai se brand myam ga collaboration tor me ba ko yam yame aduga hojik ki oina di anoba ai muscle predator na brand ama nauna ai collab tau jai ko adu hojik product se yam kana phasan di use to bodi hodri hora matung da mase aina khamada ai gi expectation do ai phangada bodi male but till now hojik ki di ai je natural ka tare natural food hai ta natural akoi kano da whole food to ina charaga dum tau jai ko aduga masida aina nutrition gi matang da ama haning base kaino habada akoina sana ba khatang si oi de ba kaino ham tam da aina phatna sana ni adinga sai wen yum da la kan da ai nga sai gi cheat meal do tawraga di mo hai nga sai gi tawri ba workout me am chloi fail oi do ne ba aduna mase nutrition da su yam phasana guide to wa nutritionist afaba ma aduga ai gi isa ga chana ba ai gi isa hai dinga sai gi body builder ma chaba chinja ka adigi nga sai gi kaino ama non veg ama chaba veg chaba ga mana deba body composition gi batungi na ko phasana ma do analyze tor ga chabi ba adu yam darkar oi ko aduga hojiki matang panjopan gre favorite cheat meal da favorite cheat meal da manipuri gi dish ta ma aduga non ethnic manipuri na taba acha atu taraga di manipuri gi dish taraga di maroi thongba yam pamse aduga kaino gi oraga na akoi gi cheese cake
cheese cake se Cheesecake. cheese cake pame adon ꯑꯩꯒ cheese ꯆꯞ cake ꯃꯥꯟꯅꯩ se ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦ cheese cake pame ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ one destination which is in your wish list destination huzik phogidi aise kano chaninge Bali Bali oina ko Indonesia. Indonesia aise this year ri thajadre ko next year gumba natraga na mai chatke na dei khali ko Hoi. huzik phogidi do mayam di leiri ko huziki di latest adu oini ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯤꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯅꯦ ꯑꯂꯥꯗꯤꯟꯒꯤ ꯖꯤꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯅꯦ if he is granting you 3 wishes what would that be okay 3 wishes Aladdin gi okay ahama tawdose aise chahi kun gi matam da aise kasagi fitness ta fazna introduction tawraga fazna sab nauna mo horoko deba Hoi. adegi di amu second wish na kaino haba matam da aigi ke nang jam luba question ni ko la luba question hang ko hange ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ adegi ꯑꯅꯤꯋꯥꯂꯤ wish ani wali kaino aina hauba mayam zaraga ju khamra ko aise noi deba ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯏ adum maintain tawraga leiba ko hani nga sagi aiju chaningi ne ba chaning ta nga sai chabi yadi haba gi tham thi kan khama lei ne ba zaraga su noi debi aigi me ka tare aigi BMI sura lei jabi ko adu ma leire ko adegi last ki sina mo kamain tawge haba da aigi ka tare jet flight na ma leiba aduna world tour chaning matam da pa ba adu maga traveling खर पामजबई वाली pamjabagi hoi सो सीधा रैपिड फायर जस्ट लोशले Okay. के यार नि टेंशन लेटर जो Tension leitre अदुगा वारी जो नुगाइरी अदो लोशलक पोइना इचेना मणिपुर गी नत्रगा वर्ल्ड वाइड होजिति अदो मणिपुर खतंगी जो नत्रे इचेना रिप्रेजेंट तौरी जको अदुगा सिगी जदा गसाई फिटनेस त पामजबा मयाम सिदा मोस्टली केनो रम दोइना नुपी हैदा पिनिंग बा मैसेज नत्रगा हाइनिंग बा सोसाइटी दो जो हाइनिंग बा केनो जे वाही जे करी ओइनी लास्ट की aigi message haragadi ngasai gi overall fitness se si kan tawbi be adapt tawbi ba ngasai gi ain haido ngasai gi cardio tang tawdaba adigi lifting tang tawdaba adigi mobility training tang natna yoga tang tawdaba ahumak se combine tawba matam amadadi ke hatare jack of all trade master of none nai hojikti mu jack of all trade master of all oinare ba aduna loina mo area khremak se akhoi touch tawbi ba hai tare ko adigi akhoi gi wakhanda laiba ngasai gi yo chanaraga akhoi gi bulky oigani nupa mangani haibagi mentality se hojikti yam thine handhare ko aduna fazana akoina hakchang kano tawna legi haragadi hojik po haiba functional gi ahum composition ahum je adum fazana tungoina na chatmina ba ko aduga secondly kaino haba da akoi gi nutrition je am important oye ba ko asai gi akoina correct nutrition je khangdaba na ngasai sanari badagi result phangdaba loina na nauna akoi gi hariba laina mayam ama laise si laktanam hona biba ko aduna correct amount of akogi protein adigi carbs adigi fats adigi fiber mayam je fazna calculation to biraga ko haibedi hujiti mayam ju layadana ko dietitian khangde nutritionist khangde mayam layana ko and meal planner adigi app tane khangde mayam download torena ko adubu aina haijo haraga di khamra ko app nung download tawda bi de khamra ko fazna madu akoina kya tare calories fazna isak akhangba mi amada count torga chare haba mi du ko fazna ko consult to biraga to bana phayeba adu kai gino ha matam da body composition mana deba haiding asai gi mogi da phangba seasonal food to da phangaroi phangbaina madu akoina kari replace to bangam gi je khangdeba samna haba torbo si da phangdeba ada phangdeba ko ado torbo ki kana basi diam laina pirup ki kana yam laina ko sida manipur akoi gi manipur da hauri ba akoi mana masing je ado ki mati ki hatare medicinal gi use ta de khangde adigi any kind of nagi gut health ne khangde yam laieba akoina khangdeba gi neba jam ga se akoi blueberry gi mohta chilaga dum chabe yai adi kinwa cha da ga so akoina ragi millet ka dum chabe yai ko sigi knowledge akoi khangdeba neba chanang ga se akoi uchik tak lag thomi haiba akoi inem bok naga sinang chabra ina chai si phari hai adigi adum khangdaba knowledge mayam je ngasai gi hana akoina saramdaba chinja ghi ga je akoi to maran sibiramini ghi je phatte kana kaigi no ngasai gi western society na moina palm oil puslak ba gi ko palm oil gi phattaba adi ngasai gi akoina packet food gi kanadaba maduna akoi oirak angang sing dagi pi ngai dagi akoina packet food je mama oi bi sing adi family lariba e mai tiffin maggi ma happy gro even I does that matam do khangam da mina icha sing school father maggi happy pu bi hine ba ado angang sing noira po kholak ka da boi norai no khangdaba aduna pi ngai di akoi se foundation dagi husti hauna ko angang sing da healthy food kamane pijagani aigi fridge tu da kari pot lai habi se sine ba men ona yeng do se ko aduna khwai first akona focus taw do sanadri gai mamang da hana aigi chinjak se correct taw biba chinjak correct taw ga di you are done 70% done taw rani aduga maduna sanare chinjak se phare adu matung da nangi aduna loirabra loidri ko last is your recovery
nang recovery se kyam fari ha bedo nang recovery si fatragadi ngasai nang na sari ba nang sanari bisigi result ang phangoi ba adona phajana potha bi ba ko ande stress laita ba meditation to ba ngasai ain hai ba yoga gi importance ki ama ain hai gi ba mangda adu la ka doni ko mentally si ju hoje akhoi lari ba kano lifestyle sina adigi akhoi gi any khalo gi har ga su dum khanda ba yada ba ju lari ba situation sina dum khala e ba khanse ka shuna ta ga su adona hak laitana stroke lai ba adinga hak laitana alzheimer to re bising se akhoi na mental gi oi ba dum ba kya tare awareness kuma dum ta thokpa to thokpa adumai to bhai tare aduga ahum se fazana akoina maintain to biragadi ko atare akoina laina lakadaba su thaidokpa adum ngamgani delay to bhai tare ko adagi akoina hakjang phana legi ha tare gadi harib healthy lifestyle se mayam pulap adum adapt to minasi aisi haijaninge China zu yam zu tak pi re idea koi khanda me am zu lai re aduga mostly nupi oi bigi zu health ki matang natraga naha me am zu follow to gada ba amadi society da kari chatna di have zu aduga manipur ga ngasai do ha dai chen level kitang differences me am zo koi da tak pi ze akhoi zu lai fa bani aduga khoi bu khoi gi ngasi kino de tok se yengi ba mi me am zu si gi se kana ba logan in khan je aduga chena matam kai thok pi raga ngasi akhoi gi wari project ka wari sana bi ba gi dang ta thaga chari che thaga chari thank you